nakho ku Manati phakathi wonke mphakathi wonke waManati phakathi komuzi wakaNdlovu umuzi kaGatshe umuzi kaBoya Benyathi indlovu ezadle ekhaya ngoba ehlathini zayisolmeni sikhuleka maGatshe sizoke sithinta amakhosi akaNdlovu ngoba umsebenzi owenziwe la ekhaya wenziwe esibongweni sawo manje ke kumele siwathinte usekhulumile waqeda umfowethu kepha ngizothinta amakhosi kuphela lana njengoba saba kaNdlovu indlovu ezadle ekhaya ngoba ehlathini zeSolmelosi uhaho lumadletshana oludlala ingezwa ngoba wadlela enyongweni abathi ukuvuma ukulandula amahola nyovane ngoba idonsa ngomsila inkomo ehamba nayo eseyithatha esibayini sikaShaka amangonyama amhlophe masuka phezulu inkosi yokuqala uGatsheni wabe sezala ulumula wayesezala ungema wayesezala uzingelwayo inyathi emnyama eyazingelwa abafokazana yazingelwa nabasekhaya uzingelwayo wabe sezozala umpongo yavalelwa nezinye esibayeni ithe ivalelwe ekseni ngakusasa yabonakala gcwala amaqakathe omanakwana kwathiwa lempongo kodwa umthetho wayo isingole kangaka nje bekwenze njani bathi abanye xa bihambile iyokhuluma nomuzi wabo bathi abanye awushongo kahle ibikhuluma ukuthini nomuzi ndabazina ixoxwa nomuzi kwathiwa cha impongo ibingekho ibiyobhebha saba kampongo wabe sezozala umfengwana wabe sezala unoguyela owaguyeli bayazi amanye amadoda kwaze kwahlangana amadoda kaMkhize kwahlangana umsengi kwahlangana uSambele nongangelizwe bathi lo muntu makaxoshwe lana umthetho wakhe soguya nini kwesakhe isibaya athe bathi khabo lo muntu usiguyela kahle unoguyela kwathiwa akayekwa ngoba uguya kahle unoguyela ke uyena wabe sezozala umdingi uhaho lumadletshana oludlala ingezwa ngoba ludlala inyongozi ngithi ke angime nje lapho ngithinta amakhosi amadala akwaNdlovu abantu bayimpoyithu bonke labantu bayimpoyithu bayi